Ngenziwa ngumumo welizwe. Ugwalo olwalodwa ngundaba ezinhle esisigogo. Ofunda ugwalo emoyeni nguZingiswani Izinja okaSiqhoza. Ngenziwa ngumumo welizwe. Isahluko 2. Bake bala ubuthongo ukumjuma ulisho kwamahola amabili ethe zwi phakathi kwengubo. Wayicabanga. Wanakana lelo lizwi lalabo bantu umvutha ethi babezafika lapho esikolo sabo belandana. Akulankampa yamabutho lapha, yibugwala nje kuphela. Izindawo abalwela kuzo balandane. Akulankampa yamabutho lapha, yibugwala nje kuphela. Bachiya amasotsha ebajamele ekhempu yase-Avoka lakwezinye izindawo abalwela kuzo, baze wadinga lapha angekho khona. Akulandawo, akulandwa lutho ngaphandle kokuzavala isikolo lesi. Abe yini ke nalisho nxa isikolo sesivaliwe? Angeke aphinde adinge umsebenzi wokufundisa ezikolo zasemaphandleni. Kodwa ke enze njani? Ezikolo zasemadolobheni kunzima ukuthi umuntu athole umsebenzi wokufundisa khona. Utholwa abalenhlanhla kuphela. Ulunyalo laba bantu bakithi. Isuka lapho ingqondo kalisho yakibo emaphaneni le, wazibona esafunda isikolo sakibo esasembembeswana. Nango eqeda ugwalo lwesikhombisa. Isuka lapho nango eqeda iminyaka emine efunda isikolo esikhulu saseThekwani. Lapha apasa khona uForm 4 ngendlela ethokozisayo kakhulu. Emva kwalokho nguye lowaya usiyafundela ubutitshala okweminyaka emithathu eGweru Teacher Training College. Yaqhubeka imicabango kalisho. Uqalise ukufundisa eWanezi lapha nyaka enye lokho. Unyaka lo ngowesibili efundisa. Nansi le mali eholiswa amatitshala ikhweziwe lo nyaka. Ubeseqalisile laye ukuyihola ngenganyana. Zonke izinto azifunayo bezazithenga ngesikhatshana. Ngalesi sikhathi somnyaka ozayo ufuna ukuya kwatsha uvava lwemota engakaze inyathele phansi ngamavili ayo. Esaceba konke lokhu nampo bechiwo labo bantu. Kathesi zonke lezi zinto zakhe azifuna kangaka sekuzamele ziphuthe ngenxa okungabantu okuhawulayo okuhamba kucela ukudla ebantwini. Kulala egangeni kusithi kungabalweli benkululeko. Njalo laye yena lisho Thobela sekuzamela ahawule imfundo yakhe lezithupha zakhe zobutitshala sokuyikudla komuhla lamagenge. Hachibo, hayi. Bafunelani labo bantu ukumenza ulunya olungaka? Inkululeko yabo leyo abayikhalelayo nguye owalalayo yini? Nxa ikuye bazaseyithatha mani. Bahambelayo bamyekele abazalwane bakhe bezifundisele abantwababo. Yena lisho kadli inkululeko udla isitshwala. Engazanga ukuthi kwenzakala njani waqabuka ingqondo yakhe isisempophoma kobulawayo intombini yakhe uPhikezele Khumalo. Nango eseyikhombisa nansi yayichinizela imali kungathi yamhlolela. Nango laye ephikelela ngoba laye ekwazi ukuthi akundwe yakhiwa langalinye. Akwenziwa njalo lidumba elingavuka lidilikile. Waphikelela ke muva ngaleli yalanga langesonto nango uPhikezele Mkhomba. Nampo bethandana baze bathembisane ukuthathana. Nango ebikela abazali bakhe nampayana bethuma umkhongi oKhumalo. Nampo labo abakoKhumalo
bevuma bebiza lokangaziwe, nanxa abadala babesola besithi amakhumalo aqonge kakhulu, yena kakunanzanga lokho ngoba ithanda intombi yakhe. Yikho nje kuthe kudlalwa ikhisimusi ngawo lo umnyaka ophelileyo, yena wahle wayikhupha yonke leyo mali eyabizwa ngabakhukhumalo, $400, yena loPhikezelo wakhe bayathandana, omunye lomunye wabo uqotho komunye. Yikho nje yena owakothobela kungasekho ntombi ayikhombisayo emhlabeni lapha loba isinhle okunjani. Kuye ubuhle obudlula obukaPhikezelo wakhe ibubonkolo obuphindiweyo. Kodwa-ke nxa labo bantu abatshiwoyo beza kuzavala isikolo alahlekelwe umsebenzi wakhe, uzayithatha ayondle ngani intombi yakhe? Uzawathenga ngani amasudu ayinqaba obunjintimani afisa ukutshada ewadlile mhla etshada lale intokazi yakhe? Uyithenga ngani leyo mpahla kanokusho afisa ukuba babelayo endlini yabo lekhumalokazi lakhe? Awu, kanti bamzwani labo bantu? Bangasake bayekele lesi sikolo sasewanesi nje kuphela bakithi. Kambe inkululeko yabo leyo abayikhalelayo isingaphutha ukutholakala ngenxa yokungavalwa kwesikolo esisodwa nje kuphela? Esebalise waze wabuya waphinda lokunengi ayesekubalisile, kweza obukabhuka ubuthongo, baphumuza ikhanda lakhe laselize litshisa sanjini yemota ehanjiswe ingelamanzi ngenxa yokucabanga. Abubanga mnandi kangako ubuthongo bakhe phakathi kobusuku, wake waphupha ebona esefikile esikolo labaya abalweli benkululeko ababehlangene lomvutho. Ebona labaya abalweli benkululeko ababehlangene lomvutho endleleni. Bafika bemehlo abomvu, kungekho lo yedwa okhangelekayo. Babephandliwe dibilebile, babethwele imibhobho ephosa ilingane lemphongolo yokukhupha intuthu ezindlini. Omunye walabo bantu owayemazinyo asaba bomvu kungathi udla igazi labantu, wamlanda esemkhombe ngumbhobhokazi wakhe engawuthi owawungathi wakhandelwa ukubulala izindlovu labobhejane. Eseseduzane laye wema wabuza ubuso bakhe sebumavinqovinqo esithi kungani uLisho itshone esithi bona abalweli bankululeko bangamaterorisi. Wehluleka ukuphendula uLisho. Kuthe umuntu lowo esephakamisa umbhobho wakhe ewukhombela esiphaqeni sikaLisho, wawuhlaba umkhosi uLisho esephakamise lezandla ecela ukuxolelwa. Khonokho waphaphama, wayizwa iminwe yakhe ezandleni zombili ukuthi yayisitshwaphulukile. Yadonseka yaze yathi thwitshi. Wabona ukuthi lokho kwenzakala ephupheni kwakhe lelo phupho. Wabona ukuthi lokho kwakwenzakale ekuphupheni kwakhe lelo phupho. Wabonga abaphansi lapho ebona ukuthi kwakuliphupho nje kuphela. Wabacela ukuthi kuhle kuphelele khonapho ekuphupheni, hatshi ukuthi lokho okutshiwoyo kwenzakale esikolo sabo lesi. Kungakabi isikhathi eside ephapheme uLisho, ingqondo yakhe eyayisidiniswe ilawa yamatshe eyayikade iwaqhoba yacitsha njalo. Waphaphama, wajumeka, waphupha amaphupho amaningi sakumana. Nanxa ukusa kwakuhlezi kubonwa nguye, waphaphama esevuswa insimbi yokuvusa abantwana besikolo. Wakhuluma umzimba wakhe ukuthi wayengalalanga kahle lobo busuku, wawucobekile zamula kokuphela samuntu olele ekhasabula ilizwe lezinyama. Phambi kokuba adle ukudla kwakhe kwekuseni, uLisho waqala wayanga kumvutho ukuba ayekuzwa izindaba
Zakuleso sikhathi eyakhe iwayilesi yayisuke yaba yisimungulu nje, wayengakwazi layo ukuthi yayisondeni. Kwakuyikhona ezayisa kobulawayo kwabakwaziyo ukuyilungisa. Njengansuku zonke kwabikwa okuningi okwakumayelana lempi okwakwenzakele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Kwabikwa amanani amaningi kakhulu abalweli benkululeko okwathiwa babebulawe ngamasotsha. Kwabikwa lamanani abanye okwakuthiwa babelimele kanye labanye okwakuthiwa babethunjiwe. Kwathiwa ohlangothini lwamasotsha kwakungafanga muntu njalo engekho lwayelimele. Ekupheleni kwalowo mbiko uMvuthu wanikina ikhanda wathi, "Hatshi madoda, hatshi ha." Utheni? Wabuza uLishwe engayizwa inkulumo kaMvuthu ukuthi yayisiya ngaphi. Amanga! Wakhuluma eseqinise amehlo akhe uMvuthu. Selokhu ngaba ngumvuthu angikaze ngizwe amanga anje. Nsuku zonke amasotsha ayaphela egangeni lapha aqedwa ngabalweli benkululeko. Lokhu kuphela kwawo yikho izikhulu zakhona ezikubiza ngokuthi yikungabi lasotsha elifileyo kumbe lilimeleyo. Heyi! Watsho amehlo esethe nzo kuLishwe. OkaThobela wabobotheka kuphela kaze atsho lutho. Yena wayengakukholwa konke lokhu okwakubikiwe, kodwa akathandanga ukukutsho lokho kuMvuthu ngoba wayebona ukuthi kwakungadala impikiswano enkulu yayingagcina isiqume ubuzalwane phakathi kwabo. Uthe ebona ukuthi uMvuthu usefuna ukuqalisa intshumayelo yakhe ukuncoma abalweli benkululeko lokukhesa amasotsha, wasukuma wabuyela endlini yakhe. Esengenile endlini yakhe uLishwe wake wema phansi kombheda wakhe wathula wathi zwi ecabanga. Ingqondo yakhe yalela kuleziya zinto ayeke waswela ubuthongo ngayizolo ebusuku ecabanga ngazo. Waba buhlungu umoya wakhe lapho ingqondo yakhe ibona abalweli benkululeko labo abatshiwoyo sebevala isikolo sabo. Phela langaphandle kohlupho lokulahlekelwa umsebenzi wakhe uLishwe wayesithanda kakhulu isikolo sabo lesi, emthanda lomphathi waso. Yikho nje laye wayezama ngamandla akhe wonke ukuba afundise abantwana bakhona ngazo zonke izindlela zakhona ayizifundisiwe. Njalo efundisa ngokuzinikela okukhulu. Ukuvalwa kwesikolo lokhu abalweli benkululeko labo ababekutshele uMvuthu kwakumkhathaza kakhulu emoyeni wakhe. Wake waze waqabuka esenyenyeza esithi, lawo amasotsha akhona lawo okuthiwa ngawumvikela akula kuvikela abakwenzayo. Okwawo yikutshona egijima ngezimota lokudla amabhifu ecambalele ngeziso emthunzini yezihlahla. Yekela amagandanga awahaqaze nezinhlamvu zembhobho kumbe bengaphaphama afunde ukwenza umsebenzi wawo ngemfanelo. Sekusele imizuzu ingaba ngama-45 ukuba sitshaye isikhathi sokuqalisa ukufundisa. Wafika umfanyana endlini kaLishwe elande ukumthwalela izingwalo zakhe. Umfana lo esethe qotshotsho phansi komnyango. uLishwe wambuza amavuko wasebuya esithi, "Kanti lamhla uze uzilande ekuseni kangaka kutheni Zakhiwe?" "Ngiphangisile kakhulu ukuvuka," waphendula uZakhiwe. "Unxa uphangane uze ufike ebusuku nje?" wabuza uLishwe, wamehlo akhe isesibukweni ehlikihlikihla ubuso bakhe ngesandla. Yenzwe ukuthi izolo silele masinyane kakhulu. Dala ngiphaphele. Lenqulu zami kade sezibuhlungu. Ukutheni uzolala masinyane kangaka? Akusemi ngedwa, waphendula uZakhiwe. Sonke bekutheni? Wabuza uLishwe esechibilike wakhangela emfaneni ngokumangala.
umbilini wakhe usumtshela ukuthi kukhona okuthile okwakwenzakele. Waphendula umfana amehlo akhe esekulisho wathi, esisesaba. Elisesabani umfana? Abafana, watsho ulisho esehlehlebulwa inkalakatha yovalo eyamchiya eselephika. Watsho kukhanya ukuthi kasona uZakhewu. Abafana bangaphi mfana? Abeganga. Wathula ulisho, angasakwazi ukuthi angathini. Ingqondo yakhe yayizama ukucabanga kodwa yehluleke ukwazi lokho okuyikho yayisithi ifuna ukukucabanga. Ngelikade wabuza njalo wathi, ngibabone ngaphi Zakhewu? Ngeke ngesifudlaneni, watsho ekhompa kuwo umfula isikolo sabo esibizwa ngawo. Wabona umbani? uZakhewu wathi kuhle alandise konke ayekubonile ukuze umuntu lo angabe embuza imibuzo engapheliyo. Ngakho wathi, kade kuyini? Kungumbizo, loGcabayi, loMthatheni. Abafana bakhona kade beli-16 bebethwele imibhobho ngamibili, abanye ngemithathu, yonke ngeyohlobo mina engakaze ngibone. Emihlanu lapha bekuzintundu, angikwazi obekuthele ngezikhomakazi zabo. Sithe siyabaleka basihwabhela, bathi sime hlezi esilahle phansi ngezinhlamvu zemibhobho. Asebesithini-ke emva kwalokho? Wabuza ulisho ekubona sekufikile kuvalwa kwesikolo sabo. uZakhewu wathi, basibuze izinto eziningi mayelana lesikolo. Amati ukuthini kwawo Zakhewu? Wabuza ulisho selumgqoba uvalo ngezinyawo zakhe. Ukuthi mangaki, lokuthi afundisa njani, kanye lokuthi ngobani. Labatshela mfana, wabuza esefinqe ubuso ulisho. Wavuma ekhululekile uZakhewu. Libatsheleleni wena mfana? Bebefuna ukwazi, watsho sakumgeza uZakhewu. Bawabhala ephepheni amabizo amatitshala na? Wabuza sekukhanya la kuZakhewu ubugwala bakhe ulisho. Leli laluphonguba kancane nje uvalo lukalisho, kodwa wajinga efuna ukwazi konke kwakwenzakele. Ngakho wabuza njalo wathi, basebesithini selibatshelile lokho? Basebesibuza ukuthi amasotsha ake efike yini lapha esikolo. Lina lathini? Sabatshela ukuthi afika kanye ngomgqibelo weviki esavula ngayo izikolo. Babuzile lokuthi athini, sabatshela konke akutshoyo ngabo. Basebesithini-ke? Selibatshele konke lokho. Bahleka. Omunye wabo wasesithi konke lokho esakutshelwa ngamasotsha ngabo kungamanga aluhlaza. Ubuye waqhubeka wathi bazabuya bezesitshela ukuliqiniso ngabo. Khonapha esikolo? Wabuza salumbhula uvalo ngamandla alo amakhulu. Wavuma enganake lutho uZakhewu. Bathe bazabuya nini? Abatshongo. Wathula ulisho ecabanga inhliziyo yakhe yamtshela ukuthi ngalelo langa langomvulo babeza kuthi bephakathi ngalelo langa langomvulo babezathi bephakathi kokufundisa bafike labo bafana beganga ababebonakale esifuleni ngayizolo. Babeza kuthi abantwana bonke ababophe konke okungokwabo baye emakhaya boyise.
mhlawumbe babezakwenza lokhu ayakezwe kuthiwa bakwenza kwezinye izikolo. Baqhube abantwana bezikolo kanye lamatitshala bebase khonale lapho kufundelwa khona ukulwa impi yenkululeko leyo eTshiwoyo. Kusenjalo waqabuka esethe abatshonga ukuthi bazakuzavala isikolo lesi. Hayi, watsho imikina ikhanda njengakuqala uZakhewu. Bacine ngokuthini ke mfana wami? Babuzile ukuthi umphathi wesikolo ukhona na? Thina sabatshela ukuthi wabuza esephendule amehlo uLisho kungathi yiwo azwa ngawo ukuthi ubekhona. Basibuzile njalo lokuthi usiphatha njani thina abantwana besikolo. Thina sathi usiphethe kahle. uLisho wezwa ukwesaba konke lokho kwenza kwalabo bantu. Ingqondo yakhe yabuyela emva kancane edinga ukwazi ukuthi kambe ngabe yini leyo labo bantu ababeyibuzela ukuthi kumbe ngabe yini leyo. Bafunelani ukwazi ukuthi abantwana besikolo baphethwe njani. Eseyiswele impendulo wabuza njalo wathi, "Pho kuze kwaphela ngani?" Bathe balambile kasiye bacelela ukudla kumphathi wesikolo. Mangabo, watsho ngokwesaba okukhulu uLisho. Mqinisile titsha, wakhuluma eseqinise ubuswanyana bakhe umfana. Ungayabuza lakwenza lokho? Ye, wathini umphathi mfana? Wahamba lathi ekhitshini labantwana besikolo. Safika saphakulula ukudla obese kuphekiwe. Sabapha khona ngale emfuleni. Lilaye umphathi mfana. Wavuma ngekhanda uZakhewu. Izolo lokhu mfana? Ye, wavuma. Waqhubeka engofisa ukuthi ahle aqede indaba leyo masinyane, athathe lezo zingwalo zikaLisho ahambe. Bathe sebedlile sathatha imiganu sayibuyisela ekhitshini. Umphathi bathe kasale bafuna ukukhuluma laye. Angikwazi ukuthi basele besithini kuye. Thina kutheke ngenxa yokwesaba sanyenyezela abanye esikubonileyo lesikuzwileyo. Sekuzwakele bafaneni bonke kube lokwesaba okukhulu kubo. Ngakho ngilo lalowo wethu usuke wazithwathika phakathi kwengubo zakhe. Khonoko nje kusanda kuhwalala. Sibili, watsho esekhumbule uLisho. Ngiyakhumbula ukuthi izolo ntambama angiwuzwanga umsindo wasensukwini ngezindlini zenu. Esebuya etshaywa luvalo njalo esenakane ukuthi engxenye yabalweli benkululeko labo umphathi wesikolo balele bemenze lokhu ayakuzwe kubikwa ngabamawayilensi. Wabuza wathi, umphathi uphendukile na khona ngale? Angazi, watsho ekhonqisa amahlombe uZakhewu. Wamkhahlela njalo uvalo uLisho. Umcabango wakhe waya emfuleni. Wambona umphathi wesikolo sabo esethe dindilili phakathi kwamatshe omfula lapho uZakhewu ababemtshiye khona elabalweli benkululeko. Walibona ikhanda lakhe lihletshulwe luhlamvu lombhobho, ubuchopho bakhe bumatapatapa phezu kwamatshe omfula. Wabuya wawabona lamasotsha ababusi esethelekile isikolo esezobabuza imibuzo engapheliyo. Izimpahla lezidindi zembhobho, izimpama lezidindi zombhobho zawo zikhala ezihlathini zabo. Waphaphama kulelo phutshana lakhe ayeseliphupha ekhangele sokukhala insimbi eyayibika ukuthi umuntu wonke kabe lapho kwakukhulekelwa khona isikolo sonke umthandazo wekuseni. uZakhewu kwase kukudala ethathe izingwalo zikaLisho wahamba. uLisho wayengumuntu othanda ukugcina isikhathi. Wayengafunile into yokuphuza loba kungaphi lapho kumele abe khona ngesikhathi esithile. Ngakho wagqoka ibhatshi.
lakhe ngokuphangisa watshitshela emthandazweni. Wafica ingoma yokuqala isesephakathi. Izinyoni lezi ezazibhulana ngamaphiko esifubeni sakhe ngomphathi wesikolo zathi nya lapho embona ekhona njalo ekhanya esesimeni sakhe sansuku zonke. Sekukhulekiwe abantwana sebesiya ezindlini zabo zokufundela, umphathi wesikolo wacela amatitshala ukuba abe khona wonke lapho ayenathela khona itiye yawo ngehola letshumi. Ulisho wahle wanakana ukuthi umphathi isikolo wayebafunela ukubatshela lokho ayekutshelwe yilabo bantu uZakhewu ayethe babemtshiye elabo ngayizolo emfuleni. Ngalona lelo iqetshana wake wanyenyezela umvutho indaba ayeyitshelwe nguZakhewu. Wayethi gaga nje emalungeni ayo kuphela ukuze ayiqede masinyane. Wethuka kancane umvutho ngoba lanxa kwakungamhluphi kakhulu laye wayengafisi ukuthi isikolo sabo sivalwe. Phezu kwalokho wayengabuboni ubuhle ayengabukholisa ekhaya phakathi kwalokhuya kubulalana ngezikhali zesilungu ayekubonile kusenziwa ngayizolo ngesonto kibo le eDegezi. Bubili babo ulisho lomvutho bafundisa belokhu bekhangela isikhathi emawatshini abo ngenxa yokuphithekela ukuzwa lokho umphathi wabo ayezabatshela khona. Bathola angathi laleso sikhathi sasingasafuni ukufika. Ulisho yena kwamehlula lokufundisa. Abantwana bamangala ukuthi kanti kwakutheni umuntu lo ephongukuqhamanda nje, umuntu ongakwaziyo ukufundisa lokho, samuntu angakwaziyo. Phela wayewazi njalo ewuthanda umfokaThobela umsebenzi wakhe wokufundisa, babemthanda labafundi bakhe ngoba wayethi ebafundisa bayizwe imfundo ingena kakuhle emakhandlaneni abo. Ngomnyaka wawudlule wayengekho lamunye umntwana kuForm 4 wayebinde laloba yisiphi isifundo esasifundiswa ngulisho. Selize latshaya ihola letshumi, wonke amatitshala aya kuleyo ndlu ayenathela kuyo itiye yawo. Ayinatha itiye yawo eqoqa njengesukwini. Ulisho lomvutho lamanye amatitshala ambalwa ayeseluzwile udletshana lalabo bantu okwakuthiwa bacele ukudla kumphathi isikolo izolo kwakhona. Banatha ngokuphangisa, babefuna ukuyizwa masinyane indaba le ababecabanga ukuthi yiyo ababeyibizelwe. Bengasaqedi masinya labo okwakungela lutho olwalubakhathaza ngaphakathi kwabo. Umphathi wathi kababhije ngokuphangisa itiye yabo ukuze abatshele besinzile lokhu ayekuthwele esifubeni sakhe. Benza njalo, abanye babo basebekhohle ukuthi konje umphathi wayethe kuza kuba lelizwi elithile ayezafuna ukulitshwa ematitshaleni ngalesi sikhathi. Eseqedile ukunatha amatitsha athula athi zwi, eselindele ukuzwa lokho umphathi wawo umjikijelwa Silulu ayekumumethe. Sekunjalo uSilulu wagoqa ingalo zakhe phezu kwetafula ayenathele kulo itiye yakhe wathi, "Bafowethu lani bodadewethu, izolo lokhu ilanga selikhotheme kwenzakale enye into lapha esikolo engakwaziyo ukuthi kumele ngiyithwale ngaliphi ihlombe." Esetsho leli uSilulu wathula, sekungathi leyo nto usesehluleka ukuyitsho. Sekungathi uSilulu wayesefuna ukuthula kokuphela, kwakhuluma umvutho wathi, "Silalele baba." Wabhoboka uSilulu esizwa kungathi umvutho wayesemnika amandla amatsha okulandisa. Izolo lapha ngasona lesi sikhathi engisibethileyo ngibona qatha ngendlini yami abafanyana bakhona apha esikolo bebane. Ngibabuze abakhala ngakho, bangitshele ukuthi bathe bezelula izinyawo zabo ngale ngasemfuleni bathi ngqwa leqembu lalamajaha ahlala egangeni. Laba bazangalizwi linye abesifazana sebebambe izifutshana zabo ezasezifuna ukudubuka. Zasezinjalo lezi abanye abesilisa ngaphandle kwabo ulisho ababevele sebeyizwile indaba kaSilulu. Aqhubeke uSilulu esesithi, "Bangitshela ukuthi labo bantu bathe bacela ukudla njalo bathe bafuna ukungibona khona ngale ngasemfuleni.
Aphakama amehlo amatitshala, imibilini yawo isikhuluma izindaba ezahlukeneyo. Engakunanzanga lokho uSilulu waqhubeka wathi, ngakulungisa-ke ukudla ngahamba lalabo bafana ngasemfuleni, lakanye ngiwathola amajaha ali-16 ecambalele phezu kwamadwala omfula. Athini kuwe? Athini kuwe? Kwabuza owesilisa nomunye owesifazana sekubhuza imivu ekhanda labo. uSilulu athi, angibuza imibuzo eminingi mayelana lesikolo kanye lokuthi amasotsha ake afike yini lapha, lokuthi ekufikeni kwawo athini. Wena-ke wathini? Wabuza njalo owesifazana leya. Ngabatshela konke, angaze ngafihla lutho. Sengibatshele konke lokho bangixwaya sakungitshila indlebe bathi uma ngisakuthanda ukuwadla amabele ngingalokothi ngibike emapholiseni kumbe emasotsheni ngokuthi ngike ngabathi chazi lapha. Lakanye ngikhuluma nje sekudlule amahola angaba 16 ngibabonile kodwa angibikanga ndawo. Ngesabile ukuthi ukubika kungafana lokuqala umtshitshi wezinyosi usedlulela kumbe ukuhlokoza olonyovu emlinjeni wawo. Kodwa ngithe kuhle ngilazise lokho, ngithemba ukuthi lani lizakuba lezifuba zabokhokho bethu. Kuthi konke lokho esengilitshele khona likugcine kuzo lize lidlule kulo umhlaba lingakukhuphanga kuzo. Esetshilo leli uSilulu wahotsha umoya waphefumula samfubu isemanzini. Ngesikhathi sinye watshedisa isihlalo sakhe waze wakuthi ngqi ngaso emdulini. Athula athi zwi wonke amatitshala namatitshalakazi ecabanga okwahlukeneyo. Amanye kubalwa lomvutho amncoma emicabangweni yawo uSilulu ngalokho ayekwenzile. Athi wayeyilwile laye impi yenkululeko ngalolo sizo ayilwenzele abalweli benkululeko. Amanye lawo amsola uSilulu ngaphakathi kwawo athi wonile. Bekumele aqhwebe ucingo azise amapholisa kumbe amasotsha enkambeni yawo ukuthi nanka amagandanga aqeda isitshwala sabantwana besikolo ngapha eNewanezi. Kusathule kunakana kanjalo uLisho wabuza wathi, manje mdala awubona ukuthi into le ngizwakala emapholiseni kumbe emasotsheni sizathwala nzima, sithwale kalukhunyana ukuyifihla kwakho lokho. Wena uyabe uvele usuwatshelelani into lawe oyibonayo ukuthi iyingozi engaka? Wabuza ngobuso bemvubu uSilulu. Inhliziyo yakhe yamtshela ukuthi uma kukhona umuntu oza kuyaqamba amamgayi emapholiseni kumbe emasotsheni ngale ndaba, lowo muntu uza kuba nguye uLisho lo. Nguye kuphela umuntu ematitshaleni akhe lapha okhanya engelasifuba. uLisho wazigeza laye wathi, angingeke ngibike into enje emapholiseni kumbe emasotsheni yabe ngivele ngihlutshwa. Ukuyabika kuyabe kusitsho ukuthi ungumthengisi. Leli laphuma kumvutho laye seqinise ubuso njengomphathi wesikolo sabo. Welula wathi, abafana beganga umthengisi bamtshonisa la. Watsho ekhomba phansi ngomunye. Mina lapha ngalanda ukuzafundisa hatshi ukuzalima abanye abantu ngaphansi kwezinyawo zabo kumbe ukubathengisa lokho okutshoyo. Waphendula uLisho eseqinile ngamazwi alaba bantu. Waqhubeka esithi, mina bengibuza lokho engikubuzileyo ngoba ngizwe uSilulu esithi labo bantu babone la ngokungabafanyana kwesikolo. Angithembe ukuthi abantwana abangakho baza kwenelisa ukuyigcina indaba le ezifutshaneni zabo. Mina ngibona bezakwenza ukuyihaza elizweni lonke ize igcine isisaziwa ngumhlaba wonke wakulesi sikolo. Emva kwalokho alikuthengiswa nguLisho lo elingamethembanga, lizathengiswa ngabantwana besithi bayazixoxela labangani babo indaba le ezakuba mnandi kakhulu emlonyeni yabo. Lanxa uSilulu wabubona ubuqotho balamazwi kaLisho wazenza owatshaya indiva wathi, angiboni ukuthi
abafana labayana bengayenza into enjalo? Thobela, ngoba ngibonile ukuthi bayakwesaba ukufakaza inkemenkemele abayibonileyo. Wathi la-ke laye uLisho, kodwa ngaphakathi wamhleka ubuphukuphuku umdala lo, ambona edela ukukhayelana leqiniso ebusweni ekhetha ukuziduduza ngeze. Kuye ukaThobela lokhu kwakufana lokuthi uSilulu uthi ebona isilwane esithukutheleyo sisiza kuye acimeze, kuthi ngoba isilwane leso engasasiboni abe secabanga ukuthi laso kasisamboni. Kuye lobo ngakuyibuthutha obuphindiweyo. Engasekho ayeselisele elinye ilizwi, achitheka amatitshala abuyela ekufundiseni. uLisho wahamba inhliziyo yakhe isibuhlungu. Indlela uSilulu lomvutho ababemphendule ngayo wayibona ingaqondanga. Wakhuluma okunengi emoyeni wakhe wathi kusobala ukuthi basekela amagandanga. Phezu kwalokho yena bamkhangela ngelihlo elibi. Abamnakaneli ukuthi usekela amasotsha nje kuphela. Wayedlula lapho baze bamkhumbulele lokuthi angabaceba ebathengisa emasotsheni. Bayamhlolela. Kutsho ukuthi bayamzonda. Nxa bemkhumbulela into enjalo angithi kutsho ukuthi abafana babo benkululeko labo bengafika esikolo lapho amatitshala azamkhomba iwola athi ungumthengisi. Angavele agcotshwe ngalolo daka, akusela sepa emhlabeni lapha engalugeza ngayo. Okwakhe kungaba yikho ukutshona ngaphansi komhlabathi. Abalweli benkululeko labo sebemqume ikhanda njengokutsho kaMvutho. Hayi, lanxa nje esithanda isikolo lesi kuhle yena asuke. Lanxa lokho akucabangayo mhlawumbe kungeze kwenzakala, kodwa akusekho ukuhlala ukuthokoza lapho. Lokhu angithi yikho okuthiwa yikuzulelwa ngamanqe ekhanda. Usezahlala etshotshobele, ethuswe la isithunzi sakhe. Kungcono azame ukutshintshela kwezinye izikolo loba ukudinga omunye umsebenzi. Lokhu hayi, umnyaka ungasala ususiyaphela esengumhogoyi ngenxa yokudlela evalweni. Lakanye njengokutsho kaLisho, ilanga lamhla lokho lasala selisiyatshona sebeyinyenyezela nebonke abafana besikolo indaba yokubonakala kwabalweli benkululeko lokucela kwabo ukudla kukaSilulu. Langale emankazaneni yalala isifikile. Abafana abaningi bafisa ukuthi ngabe labo balweli benkululeko bafika ngesikolo labo bababona bo. Abanye baqamba amanga, abanye besitsho beqinisile besithi aluba babebabonile babezahle bahambe labo. Hawu, kuyini khona ukutshona bevalelwe ezindlini zesikolo besithi bayafunda? Abanye abafana abangangabo belwela inkululeko, belwela ukwethula ijogo elinzima entanyeni yesizwe sakibo esinyama. Khona bangaze bafunde bazakwenzani imfundo yabo leyo? Umuntu uzakuthi lanxa epase ugwalo oluphezulu khona lemayezini athi esedinga umsebenzi okufunwa kuwo umuntu olaleyo mfundo afike athukwe kuthiwe akufuneki umuntu omnyama. Awu, kayiye phambili impi yenkululeko kufoje khona kufundanyana lokho. Ntambama khona ngomvulo lowo uLisho walobela intombi yakhe incwadi khonale koBulawayo eyazisa ngaleso sehlakalo esasenzakale esikolo. Wayazisa njalo langalolu valo ayeselalo. Walandisa langalokho kwakukhulunywe nguSilulu loMvutho. Wasechaya umcabango wakhe obala ngendlela ecacileyo efuna kuba intombi yakhe izwisise ukuze layo ikubone ukuthi kufanele esabe sibili yena Lisho ukuqhubeka efundisa kulesi sikolo. Waqhubeka esithi uzazama ukutshintshela ezikolo ezisemadolobheni azame lokudinga omunye umsebenzi angawuthola khona emadolobheni. Waphetha incwadi yakhe ngokwazisa intombi yakhe ukuthi uza kuba ekoBulawayo ekupheleni kwayona leyo viki. Ngakusasa ngoLwesibili ekuseni kwaphosa kwenzakala inhlekelele yendaba esikolo. Kwakuthe umthandazo ekuseni usuphelile uSilulu wasememezela ukuthi abafundi ababengakabhadali izimali ezithile zesikolo kabalobele abazali babo babatshele ukuthi kababathumele lezo zimali ngokuphangisa. Wagcina eseqinise amehlo lelizwi lakhe sithi, labo abazaphuza ukubhadala angisayikuba lozwelo kubo futhi. Ngizabaxotsha isikolo sami lesi ngoba bangumthwalo onzima kuso.
basebenzisa izinto eziningi zalapha esikole bengazibhadalelanga. Ngadla lokudla kwakhona bengakubhadalelanga. Ukudla lokhu kuyathengwa. Ngakho-ke kusho ukuthi abangakabhadali imali yesikolo badla imali yabantwana bamanye amadoda. Lokho kuba yimikhaza. Ngakho phangisani litshele abazali benu balethe imali leyo masinyane, hlezi ngilixoxe. Sibhadale imali yesikolo esizavuka sivalwa ngobhudi kusasa lokho. Kwatsho ilizwi emva elezwakala ngokujiya kwalo ukuthi ngilomfana oseqotshwana. Bavungama ngenqokozelo enkulu abafundi ababengakabhadali bevuma leli lizwi lalowo mfana. Baqokozela lababe sebebhadele. Abanye babo sebesithi kabaphiwe imali yabo bazihambele emakhaya boyise. Bathi akusizi lutho ukuchitha isikhathi sabo le mali zabo yise esikolo abathi babeleqiniso ukuthi lowo mnyaka wawungayi kuphela singavalwanga. USilulu wayeke waba yisimungulu kusenzeka lokhu ayengakulindelanga. Isithe yembu kuye inkungu eyayembese ingqondo yakhe, wabakhuza ngomlomo langezandla abafundi esithi kabathule. Sebethule waphinda futhi amazwi akhe lawo esewaqinisa langobuso benyathi. Wagcina esetshaya itafula eyayiphambi kwakhe ngenqindi esithi, "Lo ongasafuniyo ukufunda kulesi sikolo kasukume kathesi nje aye kibo." Umnyango nankuya watsho eyokhomba ngomunwe. Kabangakhona owaba lesibindi sokusukuma aphume, kodwa bangunguna njalo abantwana besikolo bekhothamisele amakhanda abo phansi. Lowo lalowo wabo wayesesaba ukubonwa nguSilulu ukuthi ngomunye walabo ababesenza lowo msindo. Ake sisibambe lapha isahluko sethu sesibili lapho esiphelela khona. Sihlangane ngokuzayo kusahluko 3. Uyasithela ukaSiqhoza zingizwani izinja.